Bingo! Halo teman-teman, kali ini ada Upin, Jarjit, Esan, Adit, dan Boboiboy. Mereka mau minum jus buah ajaib. Ayo kita bantu ya. Mengerikan. Wih, keren ya teman-teman. Si Upin minum jus buah ajaib berubah menjadi polisi Upin, teman-teman. Oh my god! Wow! Keren ya teman-teman. Jarjit minum jus buah ajaib berubah menjadi operator SPBU. Keren ya teman-teman. Si Esan minum jus buah ajaib berubah menjadi Koki Esan, teman-teman. Wah, Koki Esan buatin makanan yang enak dong. Mengerikan. Wow, lihat teman-teman, si Adit dikasih jus buah ajaib berubah menjadi tentara, teman-teman. Ih, keren ya teman-teman. Si Boboiboy minum jus buah ajaib berubah menjadi security, teman-teman. Oh my god! Wow! Terima kasih ya teman-teman sudah membantu keluarga Upin dan Ipin untuk minum jus buah ajaib. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.